PAODAM miyeng tabiri basingbo ahan waktada binitana taram noksa bagaloyna kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maroya pau pijari. World Oral Health Day thoram pangthokna kre. Tara manga suba photography yauba annual art exhibition ngasi hodokre. Scouting and documentation of traditional herbal medicines haiba hiramda numit nidi chithagadaba workshop ngasidagi hodokre. Loinana Union Minister of Art and Science ki Minister Kiran Rijiju na Food and Processing Industries ki portfolio su puragani. Mapung hoiba Paulo birase. Oral health asi miyoi bagi haksang da yamna maroi basaru amani haina Director Professor Dr. Guru Aribam Sunil Kumar na phongdokre. Ngasi malegi mapang kuding da World Oral Health Day pangthokna bagum Dental College Regional Institute of Medical Sciences RIMS amadi Indian Dental Association Manipur State Branch na kusamna duna pangthokiba World Oral Health Day gi thoronga marilena waphamasi Dr. Guru Aribam Sunil Kumar na phongdokibani. Tharamaduga marilena RIMS ki Director Professor Dr. Guru Aribam Sunil Kumar na tha ama supna sathagadoriba World Oral Health Day hodokpagi thoronga marilena RIMS Dental College tagi cycle rally amasu lamthaki. Lamtha baduda RIMS Dental College ki Dr. B. Pravin Reddy amadi Indian Dental Association Manipur State Branch ki President Dr. R.K. Ratan Kumar su saruk yaki. Cycle rally adu RIMS Dental College tagi horaga RIMS Main Gate Uripok RIMS Road Bir Tikendrajit Flyover lalaga Kangla Western Gate mamang da thunglaba matung Khuyathong Nagampal RIMS Road Phauraga RIMS Main Gate changlak RIMS Dental College da panthungpham oiki. Guru Aribam Sunil Kumar na makataraduna oral health asi section daba amadi thausa daba tarabadi masidagi heart disease diabetes enzyme sing balaina lakpa yai thama sumna jathagadoriba campaign asida miyamda oral health ki matangda awareness pibagaloyana tongan ba program kaya su paikhatkani. RIMS Dental College asi BDS tagi MDS hapsanaba honari North East ki manungda amadi Manipur gi oina RIMS Dental College asina oral health ki layengbada khwaidagi kumang sausanba ama oiri Miyam na masigi kudong chaba si lobiyo haiki. The importance of oral health, I am the awareness people so that people will take care of the oral health. Other than making fun of the oral sigi, it will take a long time to speak. So, side of my regulations actually. Haksang panalaina bahona bada sin ya ningtina thamba mathau tai haina Director of Health Services Government of Manipur ki Director Dr. Osana Hanbina phongdokre wapamasing asi National Oral Health Program NOSP National Health Mission NISM Manipur Department of Public Dentistry amadi Dental College Jenims na sinduna A happy mouth is a happy body haiba hiramda Jenims Auditorium da pangthokiba World Oral Health Day 2024 gi thoronga marilena phongdokibani. Tharamaduda Director of Health Services Government of Manipur ki Director Dr. Osman B. Devina Chief Guest Jenims ki Director Professor Dr. Laisram Deven Singha na President amadi Dental College Jenims ki Principal Dr. Nidarsha Dibakar Hess na Guest of Honor oina saruk yaki. Tharamaduga marilena Director of Health Services Government of Manipur ki Director Dr. Osana Hanbina hai aikoi miyoi bana haksang panalayana bahona bada chin lay ya ningthina thamba mathau tai chin lay dagi miyoi bai khoina nungti gi sari thakliba khudima mahau khangan batana tana aikoi gi haksang da pigadaba kanaba sing makhoina mathau tawribani chin lay phatrabadi chinja ki mahau khangan de chin yada karigumba makhal amagi laina amana narabadi sari bachinja adugi mahau ningthina khangba ngamdaba sina haksang da pigadaba kanaba sing ningthina lausenba ngamdaba sima haksang sohon bagya sobalambi ama oiri chin ya naraba miyoi singna doctor gi ayaba yauduna hidak yompham dukan singdagi hekta hidak leiduna chaba tawbiganu loidana hauze Manipur leiriba dental hospital singda sijanaba chair kuntrama par leire haina su phongdoki Director of the Music Director Deputy Director ani asi akoi asi happy ragadi haiba dental oral health care se asi fazana very free da health sathabang namgani aibagi thazam loina na koi proposal da leiri aduna hausiki oina di sibau de leiri
Churachandpur district ke manung chanba S Kanan Bhengi ECSS campus manung da hangliba relief camp te leiba pikliba angang mari ngarang relief camp adudagi thokibadagi thiba khangdana leirakiba adu ngase ayo anganbada camp masidagi irab latana leiba tuitha haina khangnaba turel adugi Avenger thong manaktagi asiba haksang oina phangma ngamkhre hairi laibak thiba thawdo aduda leikidraba angang mari adudi Thangho Sahi Mari Apokpa Ngai Heiching Lalenchong Lupho Sahi Taru Apokpa Boise Lenchongoi Jahi Mapan Apokpa Lungkhalan Amadi Thongko Ho Jahi Taru Apokpa Ngangkinthang Kawi Hairi Manipur University Department of Mass Communication Sinudangasi Nomagyoiba National Conference on Changing Media Landscapes and Society Haiba Hiramda Department of Art Science ki Senate Hall da Pangthokre Taramadu da Professor and Lokendra Singha Vice Chancellor MU na Chief Guest Professor T.S. Purnima Devi Dean School of Social Sciences Manipur University Professor K. Kuthiala former Vice Chancellor Makhalan Chaturbedi National University of Journalism and Communication Bhopal na Guest Honor Amadi Dr. R.K. Lilapati Devi Head Department of Mass Communication Manipur University na President Oina Saruk Yaki Tharangi charu amoina Professor and Lokena Sigres ki warol piraduna Advanced Technology lakpana Mass Communication ni lambida pau hena pakshana chandok pangamle Media na lamdamasa tholi bairang asi malengi mafam kaya da yohonduna India da lairiba pik laba lamdamasa ki matang da khangan bangamle loinana miyang ya pam pam da pen da phongdok pada media ge choba thodang yauri Seminar asina media na lauriba thodang kaya maru oiba haibadu khanganaba ngamle amadi Tha Taramathoy asida media na lauriba thodang singthangai ni haina phongdoki Is a very potent and a very powerful means of communications and how the media have influenced the global public opinion just in a matter of few days, and how that had also impacted in a way in the policy formulations of the people in the corridors of power in Delhi and in many other places. All Naga Students Association Manipur Ansamna Manipur ki Governor da pisin kiba memorandum amada maitai na SD list da chanba yaroi haiba wafam handoktrabadi lakadoriba MP Mikhalasida Outer Manipur Parliamentary Constituency ki manung channa leiriba Thoubal amasung Kakching District da election campaign tawbada chogoloi haina No SD No Vote Campaign Committee Kakching District and Thoubal District ki President P Budhina phongdorakli Wapam asing asi Kakching District ki Kairak Makha Primary School da pangthokpa paumi singona bamada phongdokibani mahna makhata na phongdokibada lakadoriba MP Mikhalasida Outer Manipur Parliamentary Constituency da mirep oigadoriba singna makhoi gi manifesto da yelho puruk ama oiriba maitai bo SD list da salhanaba hakodabani Indian Constitution ki makhada India ki citizen ama oina Manipur gi yelho puruk ama oiriba maitai na scheduled tribe demand tawbada atopa community amatana thingbagi right leite maitai da SDP ba haibasi ansamna amadi Manipur lengana pigdaba nate Indian Constitution na pigdabani maitai na SD list da chanba yaba yadaba haibasi Indian Constitution na lekodabani haiba wafam sing thamlakli base ansamna pigadabsu nate Manipur government na pigadabsu nate masidi India government na India gi magi sana kangkha sana pathak ki matungina India gi constitution ki makhada magi phangam to pado adu masib maram chai haraga natrag maram sadi haraga adum reject tawjarakadabani stage da kanagumba amatana masigi kanoda STP bangamdi haibatare aduna aikoina ngasi Makhalau Irum Ningthau Parengi Secretary Oiramba Naurem Jiten Singhana Thasigi Hokiba Tang Tara Taret Nomaijing Numit Lamtagi Nipani Panba Numita Ikhang Khangaudana Lekidabada Parengasta Leriba Member Punamakna Thamoi Sokna Awaba Phongdokre Awaba Phongdokpaduda Sarugya Kiba Singna Leikidrabagi Atamana Isorgi Nakta Ingna Signa Lerunaba Mina Ani Tumina Leptuna Thauni Jabagaloyana Imung Manungi Awabada Su Saruk Yarakli
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 18 ꯑꯃꯁꯨꯡ 23ꯇ ꯐꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 19 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ DEOꯒꯤ ꯊꯧꯁꯨ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ SP ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯕꯜꯋꯥꯟ 33 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ मेजर सहिल अतई BSF अमदी CRPF की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंह सरुक याखी। ICDS प्रोजेक्ट सवोंबुंग इम्फाल ईस्ट 1 की सेक्टर 12 सिंधुना पोसान भी पराई भी हाइबा थीमदा पोसान पखरवारा 2024 ngasi इम्फाल ईस्ट के मनुंग चन लेबा लाइनिंग थौ यांगोई निंगथौ संगलेंदा पांगथोखरे। थरम अदुदा PRI खुराई सिंगाम बमलेकाई GP की चेयरपर्सन युमनाम कनन बलादेवी ICDS प्रोजेक्ट सवोंबुंगी CDPO कांगुजम देवानंद मैते अमदी कोंगपांग कोंखाम लेकाई की VLF प्रेसिडेंट माइबम सनाहनबी देवीना अथेब मिथुंगलेन थरम मपु अमदी अखनब मिथुंगले ओइना छरुक याखिबग लोयना आयुष फॉर वेलबींग हाइबा हिरमदा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन रिम्स की कंसल्टेंट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर थोकचम प्रियोबला देवीना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांखी। पांगथोलिबा थरंगा मरि लेना ICDS प्रोजेक्ट सवोंबुंगदा सुपरवाइजर की थौपुरीबा S रंजना चनुना हाई मिरोल बिनुपीदगी होरगा पोलोलिबा आंगांग सिंग मसा मउ फहनबा तिंजंग काइजंगदबा तुंगी युंबी अमा ओहेनबगी पांदमदा हौकिबा चही 2019 दगी हौदुना पोसान पखवरागी पालन थरम पांथोक्तुना लाकपनी। पांथोलिबा थरम असिगी पांदम सिंग असि मियाम हुपना खंगमिननबा अवेयरनेस पिबगी सरो अमा ओइना ngasi हाइरिबा पालन थरम असि पांथोकपनी। अखोगी तुंगी युंबी ओइरकदोरिबा आंगांग सिंग मसा मउ फहनबा तिंजंग काइजंगदबा अमा ओहेनबा होनबदा मरु ओइबना मिरोन बी अमदी चाजेन बी ममा ओइबिसिंग मसी ओइबा चिंजाक चाबा मथौ ताई लोयना हंदक चही असिगी पोसान बी पराई बी हाइरिबा थीम असिगी मनुंगदा अफबा चिंजाक चाबा लोयना फिजिकली मेंटली अमदी सोशली साउंड ओहेनबगी मतांगदा अवेयरनेस कयासु पीरी हाइकी। नुपी आगांसिंगसिदा अखोइना पीरगा कइनो तौजरिबसे हाइबा मतमदा लो बर्थ वेट के कन्नबा अदगिदी स्टंटेड चाइल्ड चौदन थिंबा आगांग दे कन्नबा लोइना कोंक्लाई सुबा आगांग से हंदहलसी कोइ मणिपुर दबुदी क्या लेत्रे अदुबु अंडर वेट सिंग लेरिबा सिंगदो अदुदगी फनबगी दमक्तनेबा ngasi तौजरिबा प्रोग्राम से अदुगी दमक्ता हौखिबा मार्च 15 थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबो पाट्री लमलो कैथेलदा लेबा मियोय अमा लेकाइगी रेबिस लेना पकपा हुई अमना सिकपदगी लेखिदबा थौदो अदुदगी सेक्शन थौरांग लखतपो ओइना डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस थौबाल अमसुंग बेस्को खांगाबोक अनिना सिंदुना हौखिबा मार्च 13 तगी खांगाबोक के कोइबदा चथरकपा एंटी रेबिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सरो मोइना ngasi खांगाबोक लमलोंग कैथेलदा हुई हौदोंग अमदी योंग सिंगदा हिदा कापथोखरे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदुदा सरुक याखिबा बेस्को खांगाबोक की प्रेसिडेंट निंगथौजम दोरेना फोंदोरकपदा हौखिबा मार्च 13 तक चथरकपा वैक्सीनेशन प्रोग्राम असिदा हौदोंग मरफु हुई चाट्रु हुमद्रा अमसुंग योंग अमा पुन युमदा योकपा सा चाट्रु यांखै माथोइदा एंटी रेबिस वैक्सीनेशन कापथोखरे हाइरी। ngasi वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदुदा सरुक यारदुना डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस थौबाल की जॉइंट डायरेक्टर P गोजेंद्रोना हाई मणिपुर लेंगा की डायरेक्टर वेटरनरी की लमजिंग मखादा चथरिबा एंटी रेबिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम असि लाक्लिबा मार्च 13 फाउबा चथगनी। मसिदा कनागुमबना मसा मसागी युमदा लोइबा सासिंग तोंगान तोंगान बलैनादगी ngathoknaba वैक्सीन कापथोकपिहो दरकार लेरबदी बेस्को खांगाबोकी मियोइसिंगा उनगदबनी। Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services Manipur की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस बिष्णुपुर सिंधुना युमदा लोइबा हुई अमदी हौदोंग सिंगदा फ्री एंटी रेबिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम सिंग पांगथोखरे। मसिदा नतना डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंग निंगथौखोंग वार्ड नंबर 10 अमसुंग 13 मोइरांग कोंजेंगबम मोइरांग थेम चेंगई ओक्सोंगबुंग पाटलौ पानसंग लेकाई मोइरांग खुनौ कोकता संदोंग अवांगदा पुना हुई अमसुंग हौदोंग चहुं हुमद्रा मंगा लेमना एंटी रेबिस वैक्सीन कापथोखरे। मखातानासु डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा लेमना एंटी रेबिस वैक्सीन कापथोकपगी थबक चथखिगनी हाइरी। मुंबईदा मार्च की तांग 19 पांथोकिबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के सेकेंड एडिशन दा संग पेयरसन अनालना महाकी फिल्म डंगटेरीना थर्ड बेस्ट फीचर फिल्म नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी फंगलकपदा संग पेयरसन अनाल बुतराम नोपगी थरामंग असि कांखु फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी
KFAECS Sadil Nachina Pantokre, Japo Bazada Leba, Singpa Resident Building the Pantokibatara no Pakitara Maduda, Film Director Sang Person NSUCG President RL Eli, Alternative President BD Ningwar, ASRG Vice President PS Tonila, Assistant General Secretary Anta Huten, Alexander na President Members sing Oibagloyana, Tongan Civil Society Organization sing Anal Naga Tangpi, Anal Sinurol, Anal Leluro Tangpi, Naga Students Union Chandel, Kangku Film and Entertainment Society, Lambung Youth and Cultural Club, Lambung Bilas Authority Amadi, Lambung Baptist Church Ki, Mihut Kiana Saruk Yaki, Torongi Mangoyana, Sang Piersana, Impal Airport Tunglabada, Miam Naharau Taram no Oki, Miamaduna Mahapupuning Togapo Oina, Boki, Analgis Kap no Sing Bakasu Kushinaki. April Tarama Pandagi Hoduna Pantokadariba, Lok Sabha election Sida, Tamenglong Amadi Done District election duty Tarunaba, Maite employees sing Yaholakli Basi, Atopa Kudong Jagdam Pamado Ontokpio Haina, Tamenglong Amadi Done District Yapunba, Maite employees sing Maike de Gilengaki Puning Sing Silakli. Ngasi Manipur Press Club the Pantokpa, Paumi Singunaba Madam Yang Mihusinduna, no Maitem Hems and Dranawa Pamasi Pundokibani, Mahana Hai, Hokibasahi Kayada, Lengaki employee Amo Oina, Manipur yang Pama Hekada duty Taba Matamda Isagi duty Nataiba Taudana, Tabak Tauduna Laki, Adumokpo, Jose Manipur Oiriba, Tangdu Leta, Drabapiba Masida, Maite Singna Sing the Satuna, election duty Taruba Habasi, Hingba Siba Anigilang Daidani, Asigumba, Kudong Jadabakayama, Labor Maramna, Tamenglong Amadinone District election duty da, Maite Masasing Hajlak Liba Silengana, Sapagadaba Mayang Haningi, Mapamani Asida Tariba employees sing, Masa Masagi department sing that Tengagadaba, Kudong Jadaba sing, Kangan Kibadi Lady, Miyamna Pam Libamadi, Amasu Soinaroitaba Mong Amada, State Lengak Amadi Election Commission, Indiana Sinbiu Hainasu, Apel Toraki. Masida Adumak duty Pisilak Patarabadi, District Aniasida duty Pirak Libamio, Samri Henba, employees sing, Mapa Maduda duty Chatpangamloy Hainasu, Mahana Makataki. Maitai, Aikoina, Sanjalaga Hariba Mapam Sinaduda, duty Toba Yadamina, alternative arrangement Ama Simbiraga, Hariba, Tabatoramasi, Simbiraba and Na, Aikoi, Association Magadagi, Nixington. One day get together come curtain raiser ki Thorama Writers Platform Manipur amasung Jaidev Memorial Foundation anina khusanaduna Palace Compound da leiba Sana Sangaida World Poetry Day ga marlena pangthokre. Thoramadu da Thamaiban Rani gi Rani Khidir Ritpal ki President Yumnang Kumar, Laikol ki President KSI Subadani amasung social activist Amrik Singh Pawana Theba Mitung Singh oina sarugyaki. Thoramaduga marilena Saireng Saidina bagi Saidin Purel oina resource person Dr. Sarachandra Longjambana oiki. Thoramaduga marilena social activist Amrik Singh Pawana hai Manipurda Tangdulaita Drabapiba Masida Awaba Kaya Kangliba Ima Singh Unaduna Awabada Sarugyari Manipur of My Dream Haina Ehakna Iriba Sigi Maruiba Pandamdi Manipurda Leminariba Purup Singhi Naha Kayana Loriba Taudang Singh Asibu Tauna Hapa Oina Lairik Asi Ibani Hauzik Manipurda Toliba Irang Astamara Moiraga Naha Kayamadi Supam Nompang Kangdana Kakngao Naduna Leire Atuba Matamda Irang Asi Loishinaba Nakalani gi Marakta Chatuna Wari Chanagani Hainasu Pongdoki. Akhoi life is a gift of God ni. Akhoi kyan koi nahi kita kesu khantu. Akhoi leiring na sida. Hara na leivaga duram na leivaga sabna. Na leiramad na mani. Ano kaya? Shukran. Oi sunu hai. Maya kuram ninge. District Health Society Thobal amadi NCD Cell Thobal anina puna sinduna Breast Cancer Awareness Month 2023 ki tharong ngasi yari pokta leiba Universal College of Nursing da pangthokre. Keeping her in the picture haiba theme da pangthokiba awareness ki thoramaduda Nursing College asige Principal Nandarani NCD Cell Thobal ki District Nodal Officer Dr. Bikramji amadi NCD Cell Thobal ki Assistant Program Manager Chitrana thoiba mithung singoina sarugyaki. Mapung Weba Sarwama Oina, MISS Grade 3 Specialist Dr. Tombis Nana Resource Person Oiduna, hands on at dummy for breast examination Singba Kaya Sugaina Taki. Caesar Hospital and Research Institute na
Awang nongpol lamdamgi oina ahanba imung manungna ayaba piduna miyoy ahum mai pakna kidney transplant tawkre haina Chairman ka Managing Director Dr. K.S. Palina phongdokre. Wapam asing asi Caesar Hospital and Research Institute Private Limited na kidney dialysis patient sama mai pakna kidney transplant tawba ngamkhibabu nungaiba phongdoktuna ngasi institute asigi auditorium da pangthokhiba Legacy of Life 100 Kidneys Transplant thoramda mari leyena wapam ase phongdokhibani. Thoramaduda institute asigi chairman ka Managing Director Dr. K.S. Palin, Consultant Nephrologist Dr. Gulliver, Consultant Urologist Dr. P. Somarendrona Institute asigi transplant team gi nurse OT technician singba staff singbui kai khumnaba utki. Caesar Hospital Research Institute ki Consultant Nephrologist Dr. Gulliver na thoramadu welcome address piraduna institute asina kidney transplant tawbagi hiramda thengnarakpa awa nungai amadi challenges kaya gi matangda wafam thamki. Dr. K.S. Palina hai Caesar Hospital and Research Institute na punna kidney transplant sama supna mapan mai pakna sathakre. Imung manungna ayaba piraga punna miyoy ahum kidney transplant tawkre masi awang nongpol lamdamgi oina su ahanbani haiki. Kidney donor amadi recipient singna tangai padana khangjingadaba kayagi matangda wafam phongdokpagaloyena Dr. Palina Makata aduna institute asina kidney amadi organ transplant gi matangda kumang sauna sangsilli haiki. Lenga ki hospital singdasu kidney transplant tawbagi kudong chaba leirakpada Dr. Palina harau nungaibasu phongdokki. Tin adagi bone skin haibisingsi loina pibe aba ngakani kanagumba amada hingdana lehaudoini natragadi mai thadokini natraga phamjangini ado akoigi human belief system jina maram oiraga hauji resist tawri aigi yamna close oiba misidagi dhanji tawge habada akoi resistance amadi yam chaun lei. Art Society Manipur Sindhuda ngasi Palace Compound da leiba Manipur University of Culture gi Manipur State Art Gallery da 15 suba photography yauba annual art exhibition hodokre. Tharamaduda Manipur State Kala Academic Secretary Sunanda Thokchom MCS Imphal Art College ki senior lecturer retired S Joychandra Sharma amadi Art Society Manipur gi president TS Devendra Singhana maroiba miyoi singoina sarugyaki. Ngasidagi hoduna thasi kulumdai phawa pangthokadoriba tharamaduga mari lena Art Society Manipur Secretary M. Maningau na hai hogolagliba layakpa artist singbu thongna hapiduna miyam mangda puthokpa mathau tai ngasi hangdoliba art gallery asida miyoi kunthra marina yekpa lai makhan yankhai miyamda puthokduna yenghali art exhibition manungda nungtigi ayuk pung 12 dagi nungthin pung 1 phawba ayekpa lai singasi yengba yagani art exhibition asida mako mathang taraba artist singdasu selgeba mana pigani toina art exhibition si pangthokpa sina artist singda hena sangdamnabagi chang wangkhatuna ahenba lai sing yektuna puthokpa ngamgani haiki loyana nasigi art exhibition duda saruk yakiba artist singna magi oiba wakhalon kaya su thoramaduga marilena phongdokki. Yauksangi namada numit mangani supna nungai thokpa mahiroi sangsing lepa tawroi si haina Joy Non Government Voluntary Organization Jangbo Kaksingi Maikai dagi phongdorakli. Jangbo Kaksingi General Secretary thorakpa charolamana palibadi haukiba sahi khara dagi Jangbo Kaksing na miyamda aikhoigi isagi horakpang kauthotuna yauksangi namada thabak punama leptuna mahiroi sangsing numit mangani supna leptuna sangkraba matam manganba toklasi haina hairak thoidokna kanabadi phangdri haujikti Manipur si aruba phiba amada haukiba sahi lisingani kulumdogi me ahumdagi ngasi phawba leirakli miyoi sani hena sikre yung kai kaya mai thakiduna isagi iramdama simakta lanjanaduna tha tara hena leiri thangnaba mikupta kadaida kari tholagani haiba tamba ngamdana niknik launa hingnari luraba siraba tanpham asida yauksangi namada langba khongba lambi thatpa mahiloi sangsing sangkraba numi mangani suppa leptuna horokliba mahiroi punamak mahitamdana kakngawna hanbasi yamna mangjabo oigani punamasna mangda thamlaga handak chahidagi horaga yauksangi langba ninba lambi thatpa leplasi hanana mahiroi singi calendar singda numit mangani lepnaba ikrabasu mangjaba punamasi khangminaraga khanthaminaraga numit nini dagi hena leptanaba review tobiduna aikhoisu malemgi lamjen yauminarasi haina Jangbo Kaksingna miyamgi pungning chingsilakli.
Sit Act 1966 semkiba adu India lenga ki oina 1968 tagi chatnaba hore adubu apik pa state singdadi ningthina implement tawdabana lomi singda kudong chadaba kaya mayok na hale haina ICAR Research Complex for NEIS region gi nodal officer AICRP seed crops Dr. I Megasandrana phongdokre wapama singa si lampel pata leiba ICR Research Complex for Northeastern Hill Region Manipur Center na sinduna thasi ki tara mari dagi hoduna ngasi phauba numitare ni chumna tatharakpa seed testing and seed certification of crops in Northeast Hill Region loisenbagi thoronga mari lena phongdokhibani Training program loisenbagi thoramadudha Central Agriculture University Kaw Director of Extension Education Professor PS Ranjit Sharma College of Agriculture Kaw Imphal Department of Agronomy Professor L Nabasandra Singha amadi ICAR Research Complex for NEIS Region gi Nodal Officer AICRP Seed Cross Dr. I Megasandra Singhana mathangsina Chief Guest President amadi guest honor oina saruk yakhi Megasandra na hai ICAR Research Complex Center da All India Coordinated Research Project on Seed haiba project amagi makhada maruina lamdam asiga chanaba maru marang sing mato kramna puthokani haibasigi matangda training program asi pangthokpani Seed Act 1966 semkibadu India lenga ki oina 1968 tagi chatnaba hore adubu apik pa state singdadi ningthina implement tawdabana lomi singda kudong chadaba kaya mayokna hali maramaduna miyamda yeliba Thananaba maru marang sing asi hobagi sang walakpa si maruina maru marang sing adu amodaka yawba sina afaba quality yawdabani thagadoriba maru marang sing adu ningthina test tawdabana phai phate khangba ngamdabani maru marang puthokpa hobadagi hauna ningthina test tawba mathau tai thagadoriba lokpham adusu hana topa variety sing tharamba mapham oroidabani lomi singna maru marang sing leiba thaba matamda tin chabagi phatabagi complaint kya lakpa thengnarakpadagi mari leinaba authority singna Kupna Kanaduna test Taduna Pabamaru Marang Putoknaba, Marilena official sing Taratuna training program si Hodopani Haiki. Along with organic certification, the Pulaga, viability, Ganavadu organic production, Ganavana certification, course one, the Navana, the thing that we have given here to give technical human resource development, I tell them, all the Scouting and documentation of traditional herbal medicines Haiba Hiramda Numinini Sathagadaba workshop among us Konang Thaba University Auditorium the Hodokre National Innovation Foundation India Kusamaduna Konang Thaba University Nasinba workshop Hodopagi Toramaduda Dr. Vivek Kumar Scientist F Senior Innovation Officer and Coordinator Eastern Region Dr. Eguneso Sharma, Dean and Director Ayush Konang Thaba University Amadi Dr. Atom Sunil Singha, Registrar Konang Thaba University Namatang Sina, Ateba Mitunglen Toramapu Amadi, Akanaba Mitunglen Oyasarugyaki. Workshop Asigi Matanga Konang Thaba University Constituent College Samoeriba, Kanglaipa Medical and Nursing Institute College of Pharmacy Principal na Hai, Lamdamasida Ngalingay Matamdagi, Manama Sing Zatarak Palayang Patap Singasi, Ningtina document Duna Hena. Hairiba manama sing singasi yokhatnabani ngasi hodopa numia sida documentation ni thabak sing chathagani nini chanba numitana tongan tong phamsingda phil visit chatkani phongdoki ahan pari puro miyam ahan miyam na hana season ba hidak haina da hojik di anupa miyam ama habi education system of changes da avina moina layam knowledge to the mang ga jamang da na bai da makta moi da gi identify to ga makhoi recognize to ba recognize to di tai khang da ba miyam na so dum khang bagi adu gi ka ni pathway ma semba adu gi ko ni Local Natabana Chandel gi Diebo Obe Yaroi Haina Amuka Swakan Mawapam Tamlakli Ngasi Sulam Business Association Chandel Amadi Unique Business Association Chandel Anina Puna Sahi Tawdun Tokpa Cherol Amana Gamen Amadi Marilena Basingda Lamda Masigi Mio Natabana Chandel gi Diebo Obe Yaroi Haina Amukasu Akanba warning Torakli Ngasi Tokiba Cherols na Hairi Bana Hokiba February Tang Tarukta Tokiba Order Amada Nan Local Amabu Diebo Chandel Oina Transfer Torak Pabu Yaning De Amadi Hari order do atobada kakpi bagaloyana Manipuri local officer amabu Chandel gi DFO ohenbinaba haijakhiba du ngasi thama mapung phakre adubu ngasi phauba mari leinaba singna association ni asan talakliba demand sing asi pibiraktabadagi aroiba warning asi tawrakhibani Chandel district asi Manipur manungda khwaidagi sothaba duga
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯕꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ DFO ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯡ 14ꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯆꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ DFO ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯟ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ DFO ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯎꯂꯩ ꯄꯔꯩ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ NGOꯁꯤꯡ, ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ NIAꯅ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLF MPAꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯐꯥꯈꯤꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯀꯥꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ NIAꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ 3 ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯔꯣꯗꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLF MPAꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯩꯐꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯂꯥ ꯑꯟꯙꯔꯤ ꯘꯥꯠ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯈꯦꯜꯂꯛꯄꯝ ꯁꯅꯥꯍꯟꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ, ꯃꯩꯐꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ, ꯃꯩꯐꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯍꯦꯔꯥꯖꯤꯠ, ꯃꯩꯐꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯂꯥꯎꯗꯤꯟ, AGS ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯕꯤꯔꯨꯗꯤꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯂꯩꯐ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯀꯔꯅꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯕꯨ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩꯐꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯕꯤꯔꯅ ꯃꯩꯐꯥꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯍꯦꯔꯥꯖꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡꯍ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨ ꯁꯤꯡꯍꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯋꯥꯡꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯁꯥꯂꯤꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯠꯊ ꯄꯨꯝꯊꯗꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥ ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜꯗꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯃꯜ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ, ꯍꯣꯜꯁꯦꯜ ꯔꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟꯇꯣꯝꯕꯤ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯇꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯉꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯨꯝꯅꯤꯡ ꯅꯣꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯉꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯃꯜ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯕ
thamba yaraga moina karbar tawriba noba asigumba mayam je saru baduna manipur sida mathong marang thangdaba laina makan laktana ngasi lairaba praja ngari bayeng bangamdana mapunsi kaya amal ten ba yawgrabane dokyo nga hek thongba diman pidon tobiu akoi ngamna pinam hana jage tamasin do koi haijage akoi thongna lairabani yamna harauna bani ima kechen manungda ga yonjariba koi miwe ama nga yonbi ama oina koi haijani ni je nga kudimo diman to kudimo koi sotoi thoi pijagani market ta lakku hamsima koi koi samjare dexi Union Council of Ministers dagi Pasupati Kumar Paras na pamthado dagi mahana paramba portfolio food and processing industries ki SARS Union Minister Kiran Rijiju do ohenkre Rashtrapati Bhavan dagi thadorak notification da Paras Union Council of Ministers dagi pamthado kre haiki mahana puramba portfolio singadu Rijiju do puhankre Rijiju na pariba Ministry of Art and Science ki mathakta food and processing industries ki SARS su puragani hairi lakliba Lok Sabha Mikhal ki damak Bihar da BJP na lusingba NDA na sit yanthokpada Rashtriya Lok Janashakti Party RLJP na asumba tawbidre haina Pasupati Kumar Paras na haiki Chirag Paswan LED LGP Rambilas tadi sit manga piraga RLJP ki mahaki faction budi thausa bidre haiki Sri Lanka na masagi poaching da offshore research toriba mapalongi jahas sing mahuchin bada ayaba bikre hanadi jahas mahuchin bada sahi amagi matam tingduna thamlambani Germany survey ship amadadi mahuchin bagi ayaba bikraga China na haijabadadi Colombo na yakide haina complaint torokpadagi Sri Lanka na ayaba mohana pikibani President Ranil Wickremesinghe government na sahi amagi oina ban tokibagi matungda handak ayaba piba sina hanbani Tara Marigi Manungda China high-tech research vessels anina visit taramlabagi matungda security ga marilayana India amasung US na kanbawa pamhaukiba chahigi December da thangakibani German vessel dadi ayaba pikraga Chinese ki di pikide haina Colombo da laiba Chinese embassy na kanna protest tawkibani Sanabagi pauda All Moirang Football Association Amofa Moirang na NISPC Limited Loktak Power Station ge sponsorship makada sinduna Chengai Lampak Tathariba First Minister 14 Loktak Trophy 2023-24 ge ngasi sanakiba match da SU Sagol banamadi KLASA Klasa Kaino Panjal amamam chanaduna draw oiki SU Sagol bangi Panjaladu jersey number 8 Langambana match ki minatara mari amadi Klasa Kaino ge Panjaladuna Jersey number 27 S Kennedy na match loirakpagi minute maudraga ahapa minute ahum chatpada chankibani Thasigi taruk hauna All Jiribam Sports Association Azal Sana Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sana bungda jathariba first district level 5A side mini boys under 13 football tournament 2023-24 gi ngasi sanakiba ahanba semi final match ki ahanba match da CKC A Jingdong Lekai na Oriental Club Babu Parabu goal ani amada maithiba piduna CKC A Jingdong Lekai final jangkre aduga ani shuba semi final match tana Sunrise Club Kadam Talana Anandamoyi Jirigatpu goal ani amada maithiba piduna Sunrise Club Kadam Tala final jangkre final match laliba tangkuni thoigi nungthil pung ahum makhai taba matamda CKC A Jingdong Lekai amadi Sunrise Club Kadam Tala final match sanagani ngasigi semi final match animal Aziz Haider Kes Nilkaman Singha amadi O Rajan Singha na conduct tokhi Haujarabada Maraya Pamka na pijari World Oral Health Day Thoram Pangthokna Kre Tara Manga Suba Photography Yauba Annual Art Exhibition ngasi hodokre Scouting and Documentation of Traditional Herbal Medicines haiba hiramda numinini sithagadaba workshop ngasidagi hodokre Loinana Union Minister of Art and Science ke Minister Kiran Rijiju na Food and Processing Industries ke portfolio su puragani Ngasigi di paudam pijaba matang solution jare miyeng tabiri basingbu amuka na kurumjari